Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumbalong haki snem ki baladem, hauni usnem ru katanat puli puthi jong ka sorkar India. Hakashi tarik uyayong kala penlong biang ia ke program kerpang, kebatip kum ke Pariksha pi Charcha 8,000 arpawar, hatal Katora Stadium New Delhi. Kini kedai ke program kerpang keba Menteri Rang Bakduk Kari Narendra Modi, Ukran Khynnah usneng ukraw, yaki Khynnah Skul, halor ki hendrew teliki mat ki ba ongkom ni. Exam stress management strategies during COVID-19. Azadi ka Amrit Mahotsav, Self-Reliant School for Self-Reliance India, Clean India, Green India, Digital Collaboration in Classroom, but ka Environmental Conservation and Climate Change Resilience. Nalor kini kimat syu halor kini ka program ka basngotanan ban Sakhi kalong, baga Khynnah Skul jong ka JNV Mauplang, kalayo lat bandan Bynta bat keli ni pan Jingshai, na Menteri Rang Bakari, syapang katong jong ka National Education Policy. Hawes Jaiñtia Hills ki babon ki Khynnah Skul bat kinong hikairu ki Shim Bynta ban Sakhi bat ngap ye ki jingsneng jingkraw jong Menteri Rang Bakari Narendra Modi. जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई बना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें मूल मंत्र दिया कि जब हम एकाग्र मन होकर अपनी पढ़ाई करें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य